Nyumarrattuu isaantu tumsaati waan ifii tumsaniif tana isiin tun booda akhiratti azaaba duraanu baafti jedhanii akkamiin yaadanii waan ifiifuu isaanitti haajamu takka amma rabbiin harkaa xiqqeessu jira falaa yaazuun ka jechuun si yaachisin qooluun jechisaanii suyya wanni isaan naafisii fi quraanaanis jan sun si yaachisin yoo qooluumiin gana dhufuu taa'a maali wanni isaan jan sun dhiiroo hunoo gana jechuu taa'anii wanni isaan jan mayyuhil izaama wayya ramiimii kana faadha tanarrammoo sun ganaan maatii taasoo biraati falaa yaazuun ka jechuun si yaachisin qooluun jechi isaanii kaninaanis jan quraanaanis jan suyya wannummaan isaan dubbatan jechi kufrii kan isaan haasa'an kun si yaachisin waqfan laazimii bakka kana jira asit dhaabbachuun dirqama laal gadii walitti hin deemu waan taateef innaa naalamu jechuun nuti ni beeyna maa yusirruuna waan isaan dhoysanii fi wamaa yuclinuun waan isaan mul'isaniis ni beeyna galata galchinaa fi hin rakkatin tanaa jecha jemma awalam yaral insaanu amma saniif munkara hojjetamuuf jecha rakkatinii odoon ta'in ergamaa baay'ee cinqame ilaalamma ergamaan bakka if kaa'u dhabee rakkannaani rabbiin qalbii isaa fooyyeysuuf akkana je'eeni awalam yaral insaanu sa ilmi namaa kun hin arkuu jemma ru'uyaan tun ru'uyatu qalbiin jan harkaa qalbiiti malee ta ijaatii miti jechumma annaa khalaqnaahu jechuun nuti isani uumne min nutfatin jechuun bishaan laafaa sanirraa uumne fa'idaa huwa khasiimun mubiin hoggaa kana garagaleeti muggutaa guddaa nutti taajemma nutummaan uumneeti taqaawami paartii nuttahaa garagaleetu numattuu muggute jechumma tokkichummaa keenya dida quraana keenya dura dhaabbata waan biraan uumoggaasa rabbiin ilmoo qaba ja'a waan akkanaa hojjeta ilmi namaa wadaraba lanaa kunoo nuuf godha masalan jechuun fakkeenya nuu godha fakkii bakka haruma akka keenyaati uumee lafa kaayee inni kun rabbii wajji walqixa ja'a masalan jechuun fakkeenya nuu godha wanasee irraanfatee khalqa'u uumaa nuti isa uumne san irraanfateeti garagalee fakkii nuu godha garuummoo wanni inni fakkii godhu kun isa uumteen jirtu wahuu uumuun dandeeysu qaala jechuun ni jaa kunoo mayyuhiil izaama eenyuu teetu kaasuu taa'a eenyuu jiraachisaa lizaama lafee tana eenyuu jiraachisa guyyaa qiyaama wahiya ramiim haala isiin dhumtee jirtuun wahiya baaliyatun jechumma lafee dhumte tana eenyuutu ganaa kaasuu taa'a amma edaanuu lafummaanuu jireenya ni qabdii je abwaaniifaa fi namoonni hanqi tokko asirraa fudhatanii jechumma mayyuhiil izaama jee malee qaama biraan dubbanne jechuudha qaamni biraa akka lubbuu qabu beekamaadha amma lafeenis wanta edaa ruuhiin keessa jirtu hayaata qabdi ja'amturraa isii takka lafeen silaan laalattumma ni laalatti hayaanni keessa jiraachuun beekama garuummoo imaamu shaafiin maal jee mayyuhii ashaabal izaamiidha malee warra lafee tanaa eenyuu kaasa jechuudha malee lafeen hayaatan qabdu jee didimmoo inni kuni zaahiruma irrattis dhiisuu dandeenya maal godhuudha waan biraa qaddaruudhaan rakkannaa'u ayyee qaala jechuun ni jaa mayyuhiil izaama eenyuun lafee tana jiraachisa wahiya ramiim jechuun lafee dhumte san eenyuu jiraachisa qul jeeti yaa ergamaa kiyya yuhyihaa isiin jiraachisa alladhii anshaahaa awwala marratin isuma duraanuu uume santu isii tana jiraachisa wahuwa bikulli khalqin aliim rabbiin uumaa hundaa'u beekaadha bikulli khalqin uumaa duraatii fi taboodaatiis aliim ni beeka hundaa'u beekumsaan hojjeta yoo wahuwa inni bikulli khalqin cufa uumaatu aliim jechuun beeka makluuqni tokko isa jalaa nafu jechuudha wanta biraati wajji walii da'een kaasu isuma qofa deebisuu dandeenya alladhii ja'ala lakum rabbiin sunuu qaysinii godhe mina shajaril akhdari jechuun muka magariisarraa muka jiidhaa jechuun magariisa jennee fasaruu odoon ta'in arraxbi jechuudha muka jiidhaarraa naaran jechuun ibidda qaysinii baase sani akkam amma fakkeenyaaf yeroo ibiddi dhabame mukuma kana waliin riganii ibiddarraa qabsiisuunis jiramma muyni sun duraan maal ture jiidhaa turemma isuma kanaatiitu ibidda baasuu dandeenya ka kanarraa ibidda argamsiise fa'idaa antum minhu tuuqiduun yeroo tanammoo isin irraa qabsiifattan muka sanirraa yoo mukuma jiidhaa ibidda kaayanii innummaan kunuu ibidda ta'ee waan baay'ee isaanii bilcheessuu dandeenya أوليس يجون سنتاني الذي خلق السماوات والأرض
ربي سمي تربني في دجي ومسون بقادر دنديا متيجي أي على يخلق مثلهم فكاتا ثاني أمورتي إن دنديوسا إسان كان في إيه فإسان فكاتو كان أمورتي يدنديني بلا جيشون لكي دنديا وهو الخلاق العليم إني أكان أومنسا بخادا أكان جنة خلاق كل أمثلة المبالغة وانته إنما أمره جيشويا وجي ربي إذا أراد وقافد شيئا وأنت كراوته وقافد أن يقول له إسان جيشوما كن جيشون أركمي جيشوماني فيكونوا ونسني أركمتي كنين أما كانتا مرة رفتيجا كن تهي أدون تهين مال تهي جيشو سبرباكسا كن أركمي جيشو أكما كان المطر جيشو تي روبني أركمي كما جنسا فسبحان جيشون قل قلاوي الذي بيدي ملكوت كل شيء ربين ملكوت كل شيء فرتو وهندات وركسا جيرتو جيشو دا ملكوت جيشو كن مفاتيح جن يو ملكوت جيشون موتما وهندا أبيني وهندا harkasa jirtu wa ilayhi turja'un garuma saati deeffamtani maal lugaa bate gurbaan namni tokko umraa deemee yooniiti wareega gorra'uu baate